pa ule naw ha ha khanat ni longlom te nang kut kanin tlai na tua chung thong ram leng thong le ngandam na ka rak chimlai Banglong muruhi do Aung San Suu Kyi ni afyang tak ra lau tia puna than kap ni achim kumza bukul lakhat banglong kan pup na kan tilang mang mi hi Nyamaram State Councillor do Aung San Suu Kyi ni afyang tak ra lau tia puna than kap ni meni thuma da ka posa achim Chin Affairs Minister Hun CPP Party Chairman puna than kap ni langchung mi kan kongkawa do su chu amor achip kau chata Nyamaram chawza ra kap ni KIA akadum na kap kau utia pai dos Aung San Suu Kyi ni min athutia Bangkok Post thangzam chani atel dosu ni hin panglong murule lungputhi afyang tak ra lau tia karwa panglong murudi ni chu ituk ronna equality mate yoknak self rule mate ko khanlai rena self determination hi si tia dhaka phosa achim dosu ni hin panglong muru hi anghal kaulada asilawa anghal laurung rawzang asikhawe kau asina in kaimara naka chun anghal ter lobia athek ter lobia bak asikau tia karwa churanga chun chimpa tripol thathum chunga ifan khawding in kanitum to anakhi asi chu nang party kai party ti law in kan tan ti kan ram khel training hi kan khen her chang free to se lulaba kongwa se anni party ni tron ha se ti hawlaw mizapi chimini antron kaulai chuti petak te in kan ram kan hum hak law ronga kan du me federal state tak chu kan hu kho lai dia puna than kap ni achin chap chawza thun ni cha sau tuk fyang hang law in real antron cha a anchin aphang pang ri dia minister pu vi ko ni achim Nyamaram law se law in chin ram khul shim zong cha sau tuk afyang hang law mi ren tron nak tanga ren tron mi an si cha a chawza ren tron na anchin aphang I tina an ngai pang ri dia planning and financial minister pu vi ko ni dhaka pu sa achim kai chu ren ka tron han zama kalung pu chu ren ka tron mi ke pa afyang hang mi asiding kha krak du pen mi ase mi ni zublo mi si zong ka du mi ase balaw asina in atu chawza ren tron tu tampi chu chimphan nak le titi phang in an kawi arong chu Nyamaram law se law in chingram ko shim zong cha sau tuk afyang hang law ni ren tron nak tanga ren tron mi an si cha a chawza ren tron na an chin aphang I tina an nge pen ri dia minister pu vi ko ni daha kha phosa achim hakha khonu kho pani president Leo an halmi an to yak chu ma ha Hakha khonu kho pani president le vice president an Leo a hakha kho cha a an halmi chir phun hai thum chu in bithong su chawza ni an to yak chu ma chang na tia thong khan thai vice president pu Henry Van Thieu rak Leo a hakha khonu kho pani hakha kho a him nak ding a tiwa pro concrete pha I lutin wan nak to yak ding hakha kho a technological university sak yak ding city hall sak yak ding hakha in tang khian lam chop yak I bithong sulam pi a to yak ding nawai tar tu sang in sak yak ding tv kha chin nak se zong athar sak yak ding le supermarket sak yak ding in health president U Chin Cho athun leo sang a hakha metu pi le lewa kar meng zathum me meng jep chu kateya phap yak ding hakha kutsung a nylon kateya phap yak ding ching a nak se zong to yak ding boinu tiva in electric mai to yak ding le technological university pek ding ha an hachi hakha khonu kho pa chairman pu sangmang ni president sin kan halmi lak a ching a nak se zong sak yak ding law hi an kan le ji law mi ase president zong ni pitong su minister he kan I chai than lai an ti I chinram ko chawza ni anu a an ha than ding ni ase tampi chu an kan to yak ti tuk asakau araw han zonga an to ding a umji tia achim hakha khonu kho pani an halmi chung in si in lai chiri doctor hazong an yak chang na I hakha ku chung him nak ding a ruti lon nak zong an lim dang chang tia thong kan thai hakha ro thawpo kompuni hakha khuli pi siman king kau than mi dulom nak president sin cha jel hakha khwalo thawpo kompuni chinram ko chawza sipin ni hakha khuli pi an kau mi chu lau thlau le lau ram ngai po kan chawo an kan phi khar si ti in
President Ram Kom Ruat na pe tule Chin Ram ko chawza Chief Minister sin a cha jet Hakhala Thabu isi upa purun pangni sipin ni Hakakwa area an kaumi hi lau thaule lau rangai pol kan pachom nakle kan chawo an kan thikhar ase sipin area chung a sipin no lau in lau to le thlam sakmet an kan set lau sate zot nak song a nol hal hau phun in a chang kan ma vale cha a sipin nol va hal thanang mangding in a chu cha a cha kan jel nak ase tia da kha pusa chem hi an chatel hi hakha le kyang kap khwa lok long bal takni pi in minung zajet pali ni dulo nak charchan min thut in an jami ase hi kong he petlai in chinram ko sipin lutlai pu thla sheni mati an ti mi hi chu apal chak chak mi ase hakha khwa chu mai lai kum sau pi cha in rep tim asitika sangle za pi pun pang pardum timan tu zong kau an khau an kau tik zong a lau thlau na pachom nak jen pakhat men adon lai lau an ma ning te in an kau lai khopi he atlak ning changte tu in kan to tan na lai sipin a nol an hairong a an cha a har na ka lai lau sipin ning changte in kan kilven le kan to na bia ase tia da hakha posa chem hakha kwa sipin area chura kap cha cha chan thongka za kwa somjet kum kwa men 7.94 real in an raktwa chu chau za thar kan nu thong kum thong ni kum le sri a men 43.9 real in an hun kau chan hi aliam chami tharuk song a HSC MPC ti mi hakha city master plan committee shoina in hakha CSO del in an rakta I chawzani fedar mi ase Meke chung to ding mi ram shwe tu tambirwa na a Aung San Suu Kyi akai lai lau American Washington DC a meke chung to ding mi ram kip shwe tu na tambirwa na a ram kong ro na pe tu Aung San Suu Kyi ni kakai khau lai lau tia al na u zo the ni hi tambirwa na a balai mun ma boi bai na lau ding le chale chashol na kong kau I chai ding a si hi tambirwa na I do Aung San Suu Kyi akai kholau ding chu EU meeting a ri cha a akai kholau na hi si adu lau ruang a silau in akai mat lau cha si tia chim hi tan nak ngei ding in American ram dang lai minister Rex Tillerson ni asomi na asi I ni chwa lai Asia I ambassador na he tambirwa ding mi si tia mizima thawjam cha ni atial Rakhine ram kul kong a UN ni chakhat nak to ding mi chu Aung San Suu Kyi ni adu lau Rakhine ram kul a nu shin chau bau zul phung kong he petlai in le diak nak le kong he petlai in UN ni chakhat nak to ati mi chu ram kong ro na pe tu Aung San Suu Kyi ni adu lau tia the si ram kong ro na pe tu Aung San Suu Kyi ni hi kong chu kan chau hang khau lau arang chu an ma chakhat ni le thil sining dik tak tak achwak khaulai ka zum lo UN ni hi kong an chakhat achun Rakhine mi phun kar a ramlo nak zong achwak khautia Belgium ram a chim Rakhine ram kul chung a nu shin chawal kong le diak nak le zalan nak kong he petlai in UN ni march thachung a chakhat nak to ding in adi tim cham mi si tia mizima thangjam chani atial Ngandam na kong kachim lai almi asilawa chite tamtuk atar mi tirol ai ruang a thazot nak achwa khana hal changmo minong kan orle ai du nak chinglong kan ngai mi hi thathlai tu thiam sang hani an hattik a athum mi le a almi det ni kan or afo tar cha asitia an fetel chutika thil pakhat khat kha kampo atam lo zong a ai du nak chinglong kan ngai ton mi khi asi chutik a chite asilaw a
almi dat atalmi tirol polni thau tuk zot na achwa pi I zot na dang tiang achwa pi kho Australia ram Deakin University in Hathai tu thiam sang hani anchin ning te a jite le a almini karol ka athot tar kauna in ai lo a atha deu je chatia thau zot na hi ti nong tuk mi ase a thau tuk na in thitum zot na angai mi an umi a bi in thikai zot na tiang achwa tar kho cha a kan ai man a tlom te in kan ai ok ase tia nutrition journal a anlang tar tia News help thong zam chani alang tar chin dot mi nu lepa ulena na tu dan ha khanet kan chan han nak chu hibial hin kan ngari lai zau tu lengai tu nan di lak chunga lunglom nak tam pi kan ngai lang par về thì ngày chim đầu gian măng tia cài xin na sung thâu kan rum in te kha mun câu treo lại khô dung